pagi Sobat Rawa, kita bertemu kembali. Hari ini kita akan mancing bersama angler bolang dan angler Spot Channel. Ini spot kita. Mantul. Oke. Top Marco top. Doakan semoga babon yang angkat. Oke, babon. Hip. Go. Tul. Mocel Mas Bro. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Mas Bro, straight lagi Mas Bro. Ah, lepas. Wow, ke situ dia. Oke. Mantap. Gimana Mas? Nyangkut Mas? Woi, alhamdulillah. Lumayan Mas Bro. Wih, mantap. Oke. Nggak sengaja Mas Bro. Wih. Woi. Hai, bener lah nih pasangan aku kemarin nih. Woi, mantap Bro. Wih. Yalah pasangan aku kemarin nih. Wih. Jos gandos. Mantap Mas Bro. Keren sip. Yes. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Masih banyak babon-babon yang lain Bro.